mislim da postoje vrlo efikasni načini da se ograniči pristup sadržajima koji su njima neprimereni. Zašto se ti mehanizmi danas ne koriste, to je potpuno odvojeno pitanje. Ono, nažalost, nije pitanje ovoga trenutka, to je pitanje više decenijskog nemara i prostog zapostavljanja kulturnih potreba mladih ljudi. Ako znamo da dečjem programu RTS-a radi 5 ili 6 ljudi, a da u bilo kom drugom javnom servisu dečji programi nisu bez 50-60 ljudi. Onda nam bude jasno da mi moramo da ponudimo, da to je jedna stvar, znači ponuda i obogaćivanje ponude je jedna stvar, a potpuno druga stvar to što prema nekim stvarima mora vrlo restriktivno da se pristupa.